تماشاوان هێژا بەری سێزدە ساڵان ڕۆژە 19 ماه هەفتان 2012 ڕۆژاوای کوردستانی هاتە ڕزگارکردن هێزن حکوومەتê ji ser axa Rojavayê Kurdistanê hatine derxistin hemû sazî û dezgeh ketine destê Kurdan. Kurd nav li vê rojê dikin şoreşa Rojava. Îro ew roj bi şahiyan ew roja pîroz bi şahiyên cuda hate bibîr anîn. Wê demê binêrin di destê YPG de çek tune bûn, çekên pêwîst tune bûn. Derfetên şervanan gelekî kêm bûn. Li ser wê rojê YPG daxuyaniyek belav kir. Got ev roj di dîroka Kurdistanê de, di dîroka Sûriyê de bû qonaqeke nû, bû rojeke pîroz. Yekîneyên parastina gel YPG di daxuyaniya xwe de behsa destelata nû ya Sûriyê jî kir. Got berê dema Esed da, di dema Baesiyan da hişmendiya fikra dîktatorî hebû, fikra yekdengî û yek rengî li ser Sûriyê hatibû ferezkirin. YPG dibêje îro jî heman şaşîtî heman fikir heye û ew bi teawahî vê yekê qebûl nakin. Li Silêmaniyê li Başûrê Kurdistanê nûnertiya rêveberiya Xweser salvegera roj şoreşa roj ava pîroz kir. Erkan Elî peyamnêrê Rûdawê aslayfek li ser vê pîrozbahiyê amade kiriye. سڵاتان لەبێت لە سلێمانی مەراسیمێک یان ڕێوڕسمێک ڕێکراوە بۆ سیانزەهەمین ساڵیادی شۆڕشی ڕۆژاوا شۆڕشی 19 تەمووز ئەو شۆڕشەی کە ساڵی 2012 دەستی پێکردوە کۆمەڵێک دەستکەوت و کۆمەڵێک سوود و قازانجی بۆ خۆبەڕێوەبەری تا ڕادێک بۆ گەلی کورد لە ئەو پارچەیە بەدەستێنا کە کورد توانی خۆی سێ کانتۆنی جەزیرە و عفرین و کۆبانێ دروست کە هەچەند تاوکو ئێستا عفرین ئازاد نەکراوە بەڵام توانی لێ کاتا کورد لە ڕۆژاوا ینی هەم لەگەڵ بەرەی نووسرە و دوای ڕێکخراوی تونداژووی داعش بجەنگێ شەڕ بکە و هاوکات بێتە نارێکی سەرسەختی حکوومەتی پێشووی سووریا کە بەشار ئەسەدی لەسەر کار لابراوە. اینجا من میوانێکم لایە بەڕێز فەتحوڵا حوسێنی ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری نوێنەرایەتی ڕۆژاوای کوردستان. بەڕێز حوسێنی ئەم ساڕۆژە پیرۆزە مەراسیمەکەتان چییە و دۆخی ئێستای کورد لە ڕۆژاوا چۆنە بەتایبەتی کە ئێستا لە بەشێک لە ڕۆژاوا جۆرێک لە شەڕ و کێشە هەیە؟ بله براستی سوریا تا ئیستاژی وڵاتێکی خەتەریەکە گەورە دەیە نەمازە گدوای 8 دەسەمبەر و هەلاتنی بشار ئەسەد و نەمانی حەزبی بەعس خەڵکی سووریا گەشتبین بوون کە دەسەلاتێکی تازە دیموقرات تعدديت قبول بك فرا نتوا قبول بك همو بكاتين سوري شريكي بريارة سياسي بداخل وأوادر نشو واتا ديكتاتورك روش مستبدك تازهات والبر أواجه استشارك دجي دروزكان تا استال آراديا وبيش استال شرك قال علوية كان لهريبي ساحل بوا براسي أم شورشيما شورش روجافا كردستان 2012 بو بنجهك جورك إما نكون أو شريط طائفي مذهبي كشارد صار سوريا تدبو لبر أواجه بروجي كورا كردان أتواني ب 2014 أفا بكن 2015 أتواني بون هذا سوريا ديمقراطيك أفا بكن يعني بروجيك سياسي بروجيك لشكري بروجيك دبلوماسي جورا تا جيش راديك نخشيك جورا بناء باكو رجلات سوريا دروس ببا ودي فاكتوريك جورا با وجمارك هري دجوار بدو معادلة سوريا دلبر أواجي هيك شارع سريع سياسي لسوريا نادي أجر كرد ديفاكتو يك جورا نشريك بريارة سياسي بده دمشق وبأمشي واجي حكومتها شرع وبروات قناعات بده دقوناغا انتقالي ده فشلتنا لبرها متكازي لسر تشاركي بريارة سياسية كان بلا محمد الشرع تايسا وكو مستبد من الملاذ. بس فتح الله حسيني لا بسردمي بس بشار أسد تا ڕادەیە کورد جۆرێک لە سەربەخۆی خۆی هەبوو کانتۆنەکانی هەبوو خۆبەڕێوەبەری هەبوو لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی سیاسیەوە جۆرێک لە پتەوی هەبوو بەڵام ئێستا لەم سەردەمە تازەی کە لە حکوومەتی نوێی سووریا هەیە ینی هەموو ئاماژەکان بەوە چین کە ئەو جۆرە سەربەخۆیش نەمێنێەوە کورد بێتە بەشێک لە سوپای سووریا و کورد بێتە بەشێک لە دەوڵەتی سووریا ینی لەولاشەوە دوو جۆر لە شەڕی دیکەش هەیە ئایندەی کورد لە سووریا چۆن نەبین تا چەند یەکگرتووی هێزە کوردیەکان لە ڕۆژاوای کوردستان گرنگە بۆ ئەم قۆناغی کە کورد لە هەر چوار پاچش سێ پاچەی دیکەش پشتیوانی لە ڕۆژاوا کات لە هیچ کاتێک وەک ئەم کاتە کورد بەهێز نەبووە دهنرێ ڕۆژاوای کوردستان و سووریادا یەکەم خیتابێک سیاسی کوردی یەکگرتوو هەیە
دوام او ريكفتنا جنرال مظلوم عبدي القرسلوكي كاتي سوريا احمد الشرع ده ازار رابردودا او بو بنقهق بو سوريا تازع لبر او ريكفتنا ابي او حشخالانا هميا جيب جيب قبل او كاتا كرد بنا شريك بريارة سياسي وهذا سوريا ديمقراطيك اندماج نابب او شويه تركيا ويا احمد الشرع بروباغندا بو يدكن كهمو يكسر او دزغان ريبه بريا خسر وهذا سوريا ديمقراطيك اندماج مؤسسه لشكري ببلدمشق وانيه لبر سوبايا سوريا نيه تا مؤسسه لشكري سوريا دنيه وزارتك برجري وهميها طائفيه لبر اواجي سوباي سوريا ديمقراطيك نواتا سوباي سوريا دهاتوع وكو سوباي كجورا بروفيشنال تشكي قرص بدستي اوايا والهميان جرنتر ك جغرافياك بنافير بريا خسر دستي وانداي ودوامجي كهما هنجيه وان قال هذه ناف دولتي هي بسر برشتي امريكا اما شاروان دكن كهذه ناف دولتي شكل حكم سوريا دهاتو بتشسبين البرتا استا شكل حكم سوريا توافق للسرنيه استا سنه حكم دكن جروبين راديكالي حكم دكن باغراوند ديواني سلفي راديكالي هي البرأوا امانه قطعا بكل ولاتك علماني وك سوريا نايا دنيا سپاس بارز فتح الله حسيني اندامي دسي بربرني نوراتي روجاوي كردستان كا قسيبو كي سبات با سيانزا مثاليا دي شورشي روجاوي كردستان هنديك لدي منكتم بشاندم لا باش نوراتي زوبري بارتا سياسيكاني باشوري كردستان ورخراوكاني كومالغي مدني بجدان لامهولا و صار روجي شورشي روجافا یان برخودانی روجاوا پیرۆزەکەن کە ئێستا ڕۆژاوا بەتایبەتی بۆ کورد لە قۆناغی هەستیاردایە و هەم دۆخی سەربازی و ئەمنی بەشێک لە ڕۆژافا بە هۆکاری بوونی دووسێ جۆر شەڕ لە بەردەم مەترسیدایە هەمیش لەو ئەزمونەی کە لە چەند ساڵی ڕابردوو کورد لە ڕۆژاوا هەیبوو بەپێی ئەو دانوستانەی کە ئێستا هەیە ئەگەر مەترسی بە دروست نەکرد قۆناغێکی نوێیە بۆ کوردووە کورد لە ڕۆژاوای کوردستان جۆرێک لە تەجروبە و ئەزموونی هەیە هەم بۆ حکومەتی نوێی سووریا بە سەرکاتی ئەحمەد شەرع هەمیش بۆ ئەو هێز و دەوڵەتانەی کە جۆرێک لە هەم پاڵپشتی هەمیش دەسوەردانەکەن لە سووریا